Nĩ imwe cia indo iria iranyitirwo hĩndĩ ya mungururio wa gwethana na wikinai aria kurerikana makoretwo makinyarira aikari na kuiya nduthi ciao. Ekuirwo atano nimaikitie ngono magikuruhanio na njama ici cia wici iria kurerikana ciongererekete na njira nene gicigo-ini giki. We managed to recover, as you see, 5 motorbikes, some electronics and the spare parts of motorbikes, which we believe they were stolen and dismantled by the suspects. Hamwe aria manang'ethanira na wikinai aya nimarekinyitie haha kurora kana no mone indo ciao na magatariria kigiriko kiao. Kwa kuangalia pikipiki yangu iko mahali na parking kwa plot. Nikiangalia gate imefungwa vile nilifunga, lakini fence imekatwa mahali sababu kulikuwa na mvua, niliweza kutrace mguu ya pikipiki na nikaona imetokea mahali kwa fence hapo. Akaenda na bike. Kwa hivyo tu bahati mzuri nikaamuka nikakimbia nikapata tu mtu wa kuniokoa. Kunyitwo kwa andu aya muingi ukihoka ni gukumaninira githeneko na hao iria makoretwo nayo. Tunasema wasiwachilie, wafungwe ama wahukumiwe kwa sababu wameua watu wengi hapa Isiolo hii. Maafitha a borithi aria maratongoragia mungururio uyu maugite firigiceni ino no iguthie na mbere nginyagia matigirire wikinai uyu ni wakinya muthia. I want to warn the suspect that those at large, we are going for them, and we are not going to let them continue punishing the members of the public. Bara ino makiuga ndigukinyanira hatari unyitaniri wa muingi na borithi. And we urge them to assist us with more information so that we can conduct our operations and assist them to live in harmony. Wikinai aya riu mahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Isiolo guku uthuthuria ugithiaga na mbere. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Jihia.